page 366 et 367 ka Tafsir al Quran de Surah 25 et Surah 26. walladina ben la yaduna tawbe noddata rewata ma Allah wondude Allah ilaha rewete do akhara goddo go wala yaqtuluna nafsa be orata won kella tekin haramallahu kella harmin illa bil haqqi sona sabu gonga wala yaznuna be zinata waman yaf'al dhalika kalahu dun yalqa kaman o hawra e bakkatu yudaf lahu sawan tama al adabu lette de yawmal qiyamati nyande dargal o yakhludu lutta fihi enderi tenge muhanan harako hoydo illa man taba sona on tubudo wa amana o gomdini wa amila salihan o golli golle moƴƴe wa amila o golli amalan salihan golle moƴƴe falaika ben don yubaddilullahu alla wattita sayyiatin bakkatuji mabbe ni hasanatin watta moƴƴi wa kana Allah alla latigi ghafuran ko ya fotodo rahiman ko yurmetedo faman taba kala tubudo wa amila o golli salihan ko moƴƴi fa innahu alla yatubu fa innahu no on don yatubu o tuba e rutto ila Allah faade ka alla mataban hattirde tubugol والذين بن لا يشهدون توب سيدي تتاكو الزورة بينال وإذا مروا ستيوني بفجر بالله ويبيرن مروا بفجر كراما كبتدو بي والذين بن إذا ذكروا سيوني بواجو راما بآيات ربهم آيات يوم بدن لم يخروا بسوية تاب فجر علي أهور مجي سمان حركوا بفاد بأسيكي بنانالي روميا حركوا ببوم بأسيكي بيالي والذين يقولون بأننا ربنا جومي أمين هب لنا أكم من أزواجنا إمرد بنقول أمين وذرياتنا جرية أمين قرة عين بوبين دنجيت وجعلنا ودامن للمتقين وننده لو بألا بإماما ينتنوب أولئك بيدو يجزون بيوبت الغرفة سوروجي بما صبروا سبقوا بمنيكم ويلقون وبلونجين تب فيها تحية هيران وسلاما أجام إكسي خالدين كبلتوب فيها اندرتم حسنات الجنة مجي مستقرا نيبرد ومقاما إنياليرد نوي مقاما نيبرد نوي ومقاما إنياليرد فو قلوا ما يعبأ بكم ربي jomi an haajaka e modo lawla do akum sonano do aji ko toroto dom makon musibbe julbe wonen torotobe Allah wonen du otobe tan wi udu anu harmi tan wi udu ako bidia tan wi en torota ko Allah wonen torotobe Allah kono non ko en toror mo kadi no haniri non wona yo en toror mo kadi so na dum ko dewal kono ngal wontay kadi bakkatu kadi hara e hore men sen toraki Allah no o wi'iri non sen torike mo no o wi'irano masi en torike mo katawata ne la do toranuki on faami kon faala wolde kon fakat kadabtum gomdi on fenni o ronki wadde du'a on acci wadugol du'a fa sawfa yakunu lizaman alay aray lette de wona koolide on yo Allah dandu e waylite suratu shu'ara makkiyatu bismillahir rahmanir rahim tasin mim tilka dun do ayatul kitabi ko aje deftere ndenni al mubin bangude la Allah kano gasa ambaki on abitine nafsaka wonki maki Allah yakuno fi baybe wona li be la taki mu'minina gomdimbe inna shasi mede idin nazzil men jippina alayhim edo mabbe minas sama'i marraka sama ayatan mande fazallat wonta ana gumdaade mabbe de lahawnande mande ne khadiin har ko be yankinibe o ma yatim aralbe min dhikrin imorde waji min arrahman imorde ka Allah muhdasin fuddungo illa kanu sona be latki anhu e gaay mudum mawridina be dorno faqad kadabu gomdibe fenni fasayatihim aray arabe amba o khabar ma kanu ko be lati ko bihi mudum yastazi'una be jalkita awalam yaraw e kabe alun ila al-ardi fade lendi kam ko jel ambatnan ko men fodini fiha ay mayri min kulli zawjin imorde kala noneji karimin labadi inna fi dhalika andoni edun do la ayatan mande wa ma kana wanali aktharum ko buri hewde mabbe mu'minina ko be gomdimbe wa inna rabbaka anno joma lahu al-azizu kan koni teddo don arrahimu yurmetedo wa idna da rabbuka andu tumande joma noduno Musa nabi Musa ans koni etil gama arbe yimbe azalimina toñobe gama firawna dun yimbe annabi yimbe firawna be ala yattaquna wiya bene be hulata Allah qala wi rabbi jomi inni mi akhafu min hul an yukadibuni fi tabe fenna wa yadiqu e kadi min hino bitti hino faadi sadari bernde ande wala yantuli ko lisani dengal angal wawlata kadi ko laabi fa arsil nilu ila haruna faade ko tan haruna kadi walam nawdan be kadi ala yedum go'an dambun bakkatu fa khafu min hul an yaqtulun fi tabe wara qala la dalikalla bitusatama o wa tawonde fadhaba yahe be ayatina wondude e jamen de inna men ma ko wondude modom mustami'una ko men nanobe fatiya fir'auna aron fir'auna fagula wion inna men rasulu rabbil alamin kom men laabe jebe windere de anskon arsil nelu akketo maana wondude amen bani israil qala wi alam nu rabbika ene fir'auna ko adiko
ene Musa ko adi ko min wonali ko menen woni pullo ma on fina hakkunde amen ɗo walidan hari ko abobo ka paykum wala bista nyiɓuɗa fina hakkunde amen min umrika immorde duuɓi ma ɗin sinina immorde gurdam ma ɗan sinina duuɓi wa fa'alta huuɗa fa'alata golle ma allati ɗen fa'alta ɗe huuɗa tafsir on no ari kon ɗum woni ɗen golle